الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hürmetli cemaat, kadirli mümin Müslümanlar, şinanday nebik ahamiyetli, ham faziletli bulgan Cuma saatlerimizden birleşip, saflanıp, Allah'ta yalvarıp, dua kılıp, La ilahe illallah Muhammed Resulullah söyleye turgalıp, indi yerden eşine baş altında kurgaya bir sıçratımız, baş altında selamlıyız. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah bizga ko'rkam ne'matlarni, shodliklarni berib, bugungi kunda endi alhamdulillah bizning bek fazilatli ham ahamiyatli oy boshlandi. Biz endi har vaqt yil sayin Rajab, Sha'ban, Ramazon deb aytamiz. Ham endi Allohga shukr, shu Rajab oyi kelib ketdi, Rajab oyini kirdik. Ham endi Rajab oylari chindan da bek muhim, har bir mu'min musulmon kishisi uchun. Endi Alloh subhanahu va taolo elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam endi duo qilaydi. Endi Rajab oyi kirgach, Allohumma barik Rajab va Sha'ban va bali'na Ramazon, chindan da endi ya Rabbim barakatlarni ber shu Rajab ham Sha'ban oylarida, ham endi Ramazon sharif oylarida sog'lik salomatlikda, ham endi vaqt bo'lgan gunohlardan chiqaranib, barindiriq shu Ramazonga chindan da sog' salomat erishishga nasib etib, chindan da duo qilaydi. Biz anlaymiz shu Rajab oyida Rag'ib kechasi bor. Rag'ib kechasi u endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ota-onasi shular endi nikohlashgan. Ham shu turmushda Alloh subhanahu va taolo bizga endi onlarda nechuk turmush olib borgan, ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi da hadis shariflar osha ham dunyoni olib borgan vaqtda, g'oya qilgan vaqtda nechuk etib turmushni olib borgan. Agarda endi shu Rajab oylarini to'xtalsak, biz endi bek ahamiyatli so'zlarni istab o'tamiz. Chunki endi Rajab shahrulloh va Sha'ban shahri va Ramazon shahri ummati. Rabbimizning elchisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi, Rajab bu Allohning oyi. Sha'ban mening oyim dedi Rasulimiz, ham Ramazon ummatining oyi. İkinci bir hadis şerifinde chindan da Rajab oyi o'ning sheshi oyi. O'tirtamiz sog'liqlarni. Sha'ban oyida qorimiz, sevamiz. Ham endi mushriqlarni Ramazon sharif oyida olamiz. Ya'ni shu turmushda jamoat Alloh taolo bizga endi bek ahamiyatli oylarni beradi. Endi Rajab shular endi harom oylarga Alloh Rabbimiz aytadi, inna iddatash-shuhuri 'indallohi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda min arba'atin hurum. Shuningda Allohning oylari sanasi Alloh endi 12. Ham oylar orasida endi shu harom oylar bor. Endi jamoat Alloh taolo endi bizga bu mumkinchiliklarni ish berib isrof qo'ysa, har vaqt endi bundan quloqlarni qarshi olsak, bizga endi bir vaqt azrlik kerak. Azrlanamiz. Istar quramiz, endi tuzanlarni sutamiz. Ya'ni shu turmushda Ramazon sharif oyida azrlikni Rabbimiz olib beradi. Rajab, Sha'ban, Ramazon oyi, ya'ni endi bek oz vaqt qoldi Ramazonga. Shu Ramazon degach biz endi duo qilamiz, ya Rabbim shu Ramazonlarni birgalashib, tarovih namozlaridan qatnashib, iftor vaqtlarida birdan bo'lib
итә намазда дуа кылып, көндезге намазларда шуннан да инде ураза булып, biz инде һәр вакыт Аллаһка ялварып, я Раббы, Аллаһумма инника афуун карим тухиббул афва фа'на хата кимчиликләрне я Раббым гафу ит дип сорап куябыз, дуа кылабыз, ялварабыз Аллаһка Тәгаләгә. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуннан да Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Ва халакнакум азваҗа", шушы тормышта дөреслеккә сезне фатир итеп яраттым. Һәм Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem җир инде әти һәм әнидән килә. Һәм шушы тормышта Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде аңлата, ничек дөрес итеп тормышны алып барырга. Һәм инде гаиләләрдә булган кагыйдәләр турында. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шуннан да шушы тормышта безгә аңлата, бу кешедән Аллаһ Раббыбыз махсус кешеләрне сайлап, аларны кавыштырып, аларга үзен мәхәббәт кертеп, шушы тормышта алар тормыш алып бара. Дөнья алып бара, аларны үстерә һәм һичшиксез Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дәвам итеп әйтә: "Хунна либасун лакум ва антум либасун лахум." Хатыннарыбыз сезгә хәлел итәлде ди, алар сезгә киемнәр сыман һәм сез дә аларга шулай итә. Yani şu tормышта Аллаһ Раббыбыз bu мисалны безгә күрсәтә. Китерә, һәм без һәр вакыт инде шушы раваи кичәсен һәм Расулullah sallallahu aleyhi ve sellem газиз булган әби хакында шулай итеп сүз алып баралар, искә төшерелә, дуа кылына. Әмма Аллаһ белән без инде шуннан шушы тормышта нигъмәтләрне шатлыкларны сөйбез. Инде münasebet турында сүз кузгатсак, тормышны инде алып бару өчен ир кеше шуннан да хатын һәм инде халәҗиф бифакын үтәр, ягъмәлләрдән тылып бердән булсалар, шуннан да инде тормыш әйбәт һәм яхшы булачак. Аллаһ Раббыбыз булай дигәндә: "Ва мин аятиһи ан халаqa лакум мин анфусикум азваҗан литаскunu илайһа ва җa'ала байнакум маваддatan ва рахма." Һәм сез аның Аллаһ белән мөгъҗизаларына төшенеп куйырсыз ди, ул Аллаһ сезләрне ир яшәсендә янә хатын-кызларны юктан бар кылды ди. Безләргә кушылу өчен һәм сез кушылганнан бер-берегезгә күңел тынычлыгы табу өчен һәм ул Аллаһ ир белән хатын арасында бер-берсенә карата мөнәсәбәт һәм инде хисләр бар итте ди. Bir-birisine karata merhametleri sıfatları bilen sıfatlı deyip Allah Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de etti. Şuna göre cemaat şunan da şu tırmışta biz indi dünyanın olup barmanlıkta İskeçeriz şu Recep aylarında hem var indi bir ehemmiyet şevda olsa şeysi hem hümmen olanda faziliyetli bulunan şu Recep ayında izgilikler, nefil urazalar, dualar kulu, haminde Rabbimiz sallallahu bizga bu mümkünçilikten bile vaqt bulgan günahlardan, hata kemçiliklerden şundan da indi tutqanlığı üçün, irak bulu üçün, haminde Ramazan çayı aylarında şista halet bilen, şista tümül bilen şundan da indi urazalar kirib, farız bulgan amellerini başkarıp, birden bulup, nebu bulgan muhitni sizdirge. Yani şu tolmaçta biz indi anlayımız, Əgər də Allah Teala bizə indi biləyəkən bu ni'mətinə, onun rəhmətinə, şundan da indi uşaqlar ol var ikənligin ant etib, xeyirli əməllər qılarga Rabbimiz Allah nasib etsin. İndi şu turnuşda Allah qoşqan əməllərə qoşsunub, qıyğan əməllərdən tıyılıb, Ramazan şərif aylarından tügül, Recep aylarından tügül, başqa aylarda, başqa günlərdə də bu gündə indi bizin şundan da bir zor beyləm da bu sayın Cuma günü, Cuma saatlərimizdə Rasulullah aytə, dualar qabul qılına, həmin şu Cuma vaxtlarda da dua qılıb, Nurğa Nur, Recep ayı, Rəğayib işəsi, həmin şundan da indi şu bir fazilətli bulğan Cuma günü tügül. Allah Rabbimiz indi izgi əməllərindəkin rəhməti bilən qabul qılsın, razı olsun. Həmində şundan da Recep ayları, Şaban ayların, Ramazan şərif ayların izgilikdə, yaxşılıqda uzdurğa barışımızda da Allah Teala nasib etsin. Vəsselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Vəsselamu aleykum.
الحمد لله رب العالمين فقد جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لي أبواب رحمتك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير إنك على كل شيء قدير. Уважаемые единоверцы, мы знаем, что сегодня очень великий праздник, Йом аль-Джум'a, благословенный пятничный день. Также он совпал с замечательным месяцем Раджаб, и ночь, которая прошла, равна их чести. Мы знаем, что эти великие праздники, они дают определенный повод задуматься, что месяц Рамадан, который мы держим пост, не за горами. И, конечно же, пророк Мухаммад, мир ему, когда заходил в этот замечательный месяц, он делал дуа. Аллаху барик лина Раджаб ва Ша'бан ва бали'на Рамадан. О Аллах, дай нам баракат месяца Раджаб, изобилие месяца Ша'бан, и дай нам возможность здоровыми поклонениями встретить этот замечательный месяц Рамадан. Мы знаем, что Раджаб очень замечательный месяц, и в одном из изречений пророк Мухаммад говорит: Раджаб – это месяц посева. Ша'бан – это тот месяц, в котором мы поливаем, ухаживаем. А месяц Рамадан, когда мы сбираем плоды. И дай Аллах Та'аля, чтобы вот эти замечательные дни, месяца мы смогли приблизиться к Господу, сделать как можно больше добрых дел и уповать на милость Всевышнего. Также мы знаем, что ночь Ра'ид – это замечательная ночь, когда родители пророка прочитали никах, и мы знаем, что именно огромную важность в религии является никах, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, говорит, что также это сунна для того, чтобы создавать семьи, воспитывать детей. И мы знаем, что основ сохранить именно какие-то определенные вещи, которые Всевышний дал нам вот в этой длинной жизни. Пророк Мухаммад, мир ему, в одном из своих изречений сказал: не сказать ли вам о сокровище, которое необходимо беречь, оберегать? Аль-Мар'ату салиха. Это то сокровище, которое необходимо оберегать, и это не золото, и это не серебро, и не богатство. Это благочестивая и благонравная супруга, жена. Аллати иза назара илейха раджулун саратху. Когда смотрит муж на свою жену, она его радует. Ва иза амраху ата'атху. Когда супруг просит свою жену о чем-либо, она проявляет покорность. Ва иза гъаба анха хафизатху. Когда муж отсутствует, она сохраняет верность и целомудрие. Также пророк Мухаммад, мир ему, говорил, что именно отношения между супругами являются очень важной частью поклонения, когда мужчины и женщины, когда супруги делают дуа, читают намаз, пьют чай, восхваляют Господа, они получают награду. И дай Аллах Та'аля, чтобы вот в эти священные месяцы Рамадан, возможно, кто-то делает ният для того, чтобы
найти супругу или найти супруга, создать семью. Пусть Всевышний услышит, иншаллах, молитвы, даст возможность создать правильную семью, воспитать в дальнейшем детей и быть на пути Аллаха. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва акимус салям.